Poi no rei tiwi hei whakapuaki mai I ona whakaaro e pāna ki tēnei take nui tai ore ore ko Parekura Horomia mā ngai take Māori o te rōpū reipa. Tēnā rā koe Parekura. Tēnā koe Scotty. Tuatahi e hoa ko taku pātai anora ki a koe, te pātai hiatura ki a Enet, pe ho whakaaro ki ngā kōwhiringa e whānei. Aha ko e whā hoki ngā whiringa I reire, ko tahi anō te kōrere puta waha hone ki e Scotty nāke o na kupu. Mai te kati o te ture nei, kei te whakahoki atu te kāwana, hei ture e rite atu ki te ture e tuhi atu a te rōpū reipa. Hea ke e kōrero pērā. O ngā kōwhiringa e whānei Parekura, ko te hea te kōwhiringa pai ki a koe? A te wā ki te tātou hea ke te hokai o te ture nei, e ronga atu ki te whakahoki I roto te whare mere a te minita Finlayson, nā te me roti aku kare he tuku mahi hau I roto te puka nei engari ata wā e kita tu tātou kei wheke ngā hua e putana. E tautoko ana koe I tēnei mea I te taitara Māori? Nā te me e Scotty e pirangi atu tātou o te rōpū reipa o te pai atu te ture nei, e manaki atu te ture nei mo te pai o tātou katoa. Engari ata wā e kita tu tātou hea ke ngā hokai.